Biyag, wenno patay. Tinabalabas. Naamuan ni Ansot ngad namanen palaban iti pasdek ket ni Michael manen ti lumaban. Ngem insingasing na apadasan damat ti sabali a balod tapno saan na masayang ti ipakpakan na kadakwada. Kim manunong met ni Solomon iti dayta asingasing ni Ansot. Pinayaban na nga rod amin a balod ket paglalabanen na ida tapno makita no asino ti rumbeng amay laban. Kabayatan na. Kayat ni Fatima ti agpasyar iti syudad. Ket kayat na timapan iti pasdek ti amana tapno agpakada. Linapdan ni Doray daytoy ket isulangen tinapan iti pasdek. Itagagayem adtuin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Sige, sumurot ka. Mabit lang tayo lukat mo tikit. Tayo sarak mo tikot Chem. Sana, inkalaayabanan ni boss. Takasaritak na bit dito eh. Sana namin ngagbayag. Bueno, oray ang bit. Apay Doray. Di mo kaya't ti umunag di tapasdag ko. Tapno makita met, ti pakabuklan na. Agap-apurak ngamin, boss. Pinanawak ni Fatima iji mansyon. At dala kayat ko nga ipakadakan ka. No palubusan na kami. Anya dayta? Kaya't ngamin ni Fatima ti agpasyar iji syudad. Gaputa masikuran ka no. Nga awan aramitan na. Aniya. Palubusan na kami kadi, boss. Apay, amom ka di ti torturungam ijay syudad. Iti kaasitgan a syudad ti papanan mi, boss. Kun aghotel kami langan. Gaputa awan mo ti pagdagusan mi jay. O sige, palubusan kayo. Ngem iti kanito at dadakas ang mapasama ka ni Fatima. Sika, tiagsumbat. Ha? Isuanas ken nga aywanam anay bag ni Fatima. Bun, boss. Umay ka, umunag kay di pastek. Tay kang kay di kwarta. Saanan, boss? Ang tapay kwarta mi. Diyak kayat ngagbisin ni Fatima iti papanan nyo. Isuanas ken nga adutid balon niya kwarta. Sige, umunag ta di tapastek. Tay kang ka iti adu a kwarta. Nagadugayang tilalaki dito. Agsansanay ta. Pudlugayang tinakuna idi kanyak ni Ansot. Ado dagiti pagsansanayin da. Nga ipasungal-ngal danto itinlaban. Alay! Anya kita takdiram dito. Sumurot ka kanya. Un, boss! Uy! At dati na baka natumboy ah! Dagiti bodyguard ni boss. Islada naman sursurun. Manglalayas ti isang da ako kita kanya. Hoy, tamboy! Apoy nga da ka dito, ha? Jak ida ital talaga. Ang mga numairubo akpay ang makinlaban. At iti kwarta. Nakasupot. Ha? Jesus! Nagadon ang kwarta. Dayta ti balunan nyo, Doray. Makamuka ni tinay tagatan. Ngam iti ka nito abay-bay am ni Fatima. Agsumbat ka kanya. Ang kwa, talaga mat-asipod pa'y. Katjak binaybayan ni Fatima, boss. Nasayat. Ala, ingkan. Wan, boss. Na kayo bodyguard ko. Itulod yun ni Doray iti gate. One big boss! Umaykan, tumboy! Michael, nakitam ka dito yung tulog lagi ti gwardiya iti gate? Asino mo tanday jay? Jak nakita. Agmay-may sa. Amangan numay sa day ang makipusta. Nalabit akas ta. Michael, apag iso kumay tayo. Nakigiddan tarim mo iti gate. Ano niya? Nakarwarta ko man, Michael.
Alakit din. Ituloy mo ti agsanay, Dante. Amangan no makita na ka ni Big Boss. Kat sigurado adusaan na ka. Makaumatikas to nga aramidan tayo, Michael. Kanayon tayo itong agsan sanay. Inaldaw akas to eh. Aramidan. Tanusaan. Matay ka. Michael, Laglagi pa makanayon, Dante. Duwala ang timabalin tayo apagpilyan dito. Biyag. Wenno patay. oray pa'y pilyan tayo tibiyag. Ngam awan serbina. Gapot agtutuok tayo lata. Hoy, Ngam sa bagay. May mayat daytan. Ngam tay patay. Gapot ano matay ka. Agpatinggan ti amin. Dante. Ket no si bibiyag tayo. Nga ora agtutuok tayo dito eh. At dalat tanam nama ang makarwar tayo, Michael. Wen, Dante. Isuasaan mo agam din ti aglibas. Taamangan numatay ka at di na oras. No kasta, agpasyudad tan, Doray? Una, Sige, kayat ko launay. Itangaro din Adamat ko tsingaw sa renta. o sige, agrubat tangarudan, tagpasyudad ta. Ina, mangan kayo pa'y. Basit nga mintikin nanyo itay. Nabsogak pa'y. Makaturturog kayo gaya man. Ala, ikidam yon, tamaturog kayo ina. Juan, talaga apakaturturog akon. Sige ina, sumaruno aktumatan amaturog. Ay na, agsapag-ayaman. Nalawagan na. Naaldawa na ka ng kriing. Ina ko na kusina. Tagluto ak itilugaw ni Ina Anastasia. Nakaturog pa ilaang ni Ina Anastasia. Saan kon ariingan? Riingag tulaangan no nakaluto akon itilugaw na. Pasig kayo amin na Manila. Saloy kayo amin. Bigos! Inasot mo matatibantog mo! Jak magustuhan. Ti makikita ka dagiti balod agaraw da. Bigos! Awan tinapuntaam! Dumngag kayo amin. Sino man ang makita asaloy, paltugak. Big Boss! Pasig kayo amin asaloy. Awan pa'y sirbi ti ipakpakan ko kada kayo. Sige! Ituloy nyo ti aginsayo! Husto. Husto ti aramidam, Dante. Sige, lisyang pa'y. Michael, at napaltugan. Natayan nito nyo! Michael, natay ka nun nito nyo. Umasidag ta. Saan ta nga umasidag? Ha? Makita yung tinapasan. Ha? Big Boss! Amin ang makita nga awan sirbi. Matay! Ha? Michael, Ala! delikado akon. Kayo! Silisyo tiba. Ituloy yun ti aginsayo. Narasan nyo! Ayop at talaga ni Big Boss. Diablo! Awan asin na! Kuan, kusansat. At damay sa napasag. Kaputas sa loy ka no. Asino? Ito nyo. Ang mumya madanagan ka. Ipagarap mo siguro. Kung dagiti nasigad kan ka, timay sa kadagiti napasag. Kusansat. Pudno da ito. Nito nyo ka no.
Iso ada jay. Ipaigid dalatan ti bangkay no. Anya? Kabut-buto nga talaga ni Big Boss. Nakarkaro pa ni Maskay. Pudno dayta. Iso ano diyo kaya ti madaksan. Agtrabaho kayo na sayot. Aramidon nyo ti may parbang. Huwag mo sansot. Oh, Layla iha. Adda ka manan dito'y kubo. Ur-urayan manen ti sasangpat ni Roldan. Papa, awan pa'y laang ni Roldan. Saanan asim mang sangpet? Saan ta malapdan? Gaputakabsat na ti sapsapulen na. Papa, Iso abayan talangan. Tinasken. Amuna asalwadan ti bagina. ngam papa. Amangan no sa dinuladitan ti maturturong na. Di kagdanag. Awan ti dakas ang mapasama kan kuana. Ngam papa. Agtalag ka kan kuana. Gaputaan mo na ti aramidan na. Mala. Umunagtan iha. Kwa papa. Umuna kayon. Dito yak pailaang. Ala. Panawan ka nga ruden dito eh. Ngam di ka unay agpuyat, ha? Wan papa. Sige. Inakon iti salit ko. Madanagan nila ilaki ni Roldan. Oh, apay akas to eh. Uray siyak. Madanagan akmet no kasta saan asumangpat ni Roldan. Gapungata, taimbilang min, kaspud no akamang ti pamilyami. Ala, tumimtim kay tinalabaga nga arak, Roldan. Huston mangyalong. Basit lang, met. Saan mo mat nga ikaado? Oh, Antoy, uminom ka. Basit la day ta, Roldan. Sige. Makita? Naimas ko naktumet. Roldan, nasken nga ituloy tatagin sayo inton bigat. Siyak, timang sanay kan ka. Nabayag ako na makilablaban iti street fighting. Adumat idi, ti inabak ko. Ngam, naamiris ko ang makakwarta agayam nga oray sa anak alumaban. Anya tinaramid mo? Siyak, ti dadaulo ita ti street fighting. Kat asino man ang mga abak, aggudwa kami iti inabak na. Depende da ita, iti tungtungan mi. Kasta gayam. Iso asipod siya kung ti dadaulo, at dalatta kwartak nga oray sa anak alumaban. Basit la kwarta ti malalak dita. Ang iti kanitong agbaligi ta iti ibagbagak adakkel apusta. May mayat manan. Gaputa rinibribo a kwarta ti maalata. Ado a kwarta, Roldan. Sige. Makipinnos tata. Interesado ak. Isungag sanayak. Numangabag ta iti posta. Di oray man pa'y kadwain ka ngagpasyudad. Amang sapul iti kabsat mo. Anya. Iso alalayngan ta, Roldan. Nangrunakin ka. Tas sikat ti lumaban nyo muna. Siyak. Wen, sikat ti umuna. Inton malpas ka. Siyak tumat ti lumaban. Sige. Awan parikot iti dayta. Okay. Ibusan tanda iti arak. Tagalpasan na. Maturog tamatan. Wow! Nagpintas ditoy. Nagpipintas dagiti sabong ditoy. Naglawa a parke. Doray. Wan, Fatima. Talagaan na pintas dito eh. Sayang. Nukadwata ko man ni Roldan. Di mayat ko ma. Naragragsakak ko ma. Ano? Pudno. Naragsakak ita. Ngam,
Sana kumpleto ti ragsak ko. Ngamin, saan ta akadwan ni Roldan? Sana bali. Anya nga iti amom. Nga inton mamsan. Kat agkadwa kayon to nga umay dito. Ha? Saan nga imposible dayta? No kasta ti mapasamak. Nagmayat launay. Nakaragragsakak launay, Doray. Mala, pumanaw tan dito yung parke. Taintamangan iti restaurant. Pamabisina kun. O sige. Inta nga rudan. Tauray siya. Mabisinak matan. Kalpasan na. Intan to gumatang iti remembrance ta. Sige, no dayta ti kunam. Alang nga dun. Intan iti may sa restaurant. Tamangan ta. Talaga makabanog. Kasta talaga, Roldan. Ngam ituloy mo lata. Nasaya tayo ta. Tapno pumigsa ka. Nasken agbaling ka anatibkar. Kan malalaki. Nasken anabakad tibagim. Iti kasta. Naandor ka lata. Wan mangyalong. Angam kalpasan ti panagsanay ko. Rumwarak. Ituloy ko ti mangsapol iti kabsat ko. Saan pala day ta ti panunutem, Roldan? Ti pannakilaban munto ti panunutem. Day ta ti pamaysam. Gaputan mangabak ka. Pasigurado ken ka. Dakkel to agatad ti abaken ta. Ket, kuyugen kan to pay amang sa politikabsat mo, ngagpasyudad. Anya? Wen, Roldan. Isong ipamaysata pay laeng, tagsanay. Ina, agreeing kayon tamangan kayo. Mangan kayo iti kamote. Napan ko kinali dagiti mulayo a kamote. Naluton. Iso amangan kayon. Kan adamoten tsa nga iparisyo iti kamote. Ina Anastasia, agreeing kayon. Napaot ti turog na. Riingak man lang, tapno mangan. Basit la ti ipapaunag na. Iso ang talaga nga kakapsot ti bagina. Ina? Agreeing kayon, Ina. Ina? Naklamis, titakyag na. Ina Anastasia, agreeing kayon. Oh. Ina Anastasia! Agreeing kayo! Ina! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Inikan ni Solomon ni Doray iti adu a kwarta kas balonda ngagpasyudad. Mas daaw ni Doray gaputa aduunay ti inyawat ni Solomon a kwarta. Ngem kuna ni Solomon adi na baybayan ni Fatima. Tayti kanito adakers ti mapasamag ken kuana. Isu ti agsungbat. Kabayatan na nang rugin daroldan ken yalong iti panagsanay da. Tapno isaganaan da ti pannakilaban danto iti dakkel apusta. Iti sabalya bangir. Riingen kuman ni Ofelia ni bakat Anastasia. Idinarik nana analami istitakyag daytoy. Itagagayem. Adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Ina, agreeing kayon. Ina Anastasia. Ina? Ina? Naglamis, titakyag na. Ina Anastasia!
Agreeing kayo! Ina Anastasia! Pangaasim, tata. Tulungan, dag. Pimusay nga minan ni Ina Anastasia. Tsaka mo ti aramidag. Sige, ipakaamok ka dagiti daduma tapag titinulungan tayo. Agyaman ak, tata. Di kay kumagbaybayag, ha? Naskan ama asikaso ada agos ti bangkay. Sige, inakon! Ay, natay gaya man ni bakit Anastasia. Uwan, tata Ignacio. Idinagapo ak iji simbonan. Nadanon kundi ti kalapaw na anak kaida. Nadla ko ama di tirikliknaan na. Saan pa yun arumrumor iti kalapaw na? Kaya't ko nga ipakita iti doktor ngam di na kayat. Kunana nga awan ka no ti sakit na. Ay, talaga siguro amarik na amapanan. Iswa di na kayat ti agpadoktor. Tata, Anya ngay nga raw. Talaga bakit matan ni Manang Anastasia. Tirigat na. Awan mo't kakabsat na. Wenno anak na. Tawan mo't anak da iti di asawa na. tata. Naimbaglangan taadda ka. Balasang kaw. Malidayanag iti ipupusay na. Sipod nagnaed akon dito ay. Isuntikad kaduak. Isuti kanayon ko ang makasarsarita. Ngam awanan. Anya ngay nga raw. Kat di ta amin ti papanantayaw balasang kaw. Imo na laeng ni Manang Anastasia. Uwan, tata. Mga aramidan dati lungo ni bakit Anastasia. Nasaya at nga raw no kasta. Agyaman ako na ititulong yo. Inya dayo da base ti panagarami da iti lungon. Tapno sana makadisturbo ditoy. Mun gayam. Napanan ni bakit ko ije sintraw. Mapan nakasarita ti padi ijay. Ni Padre Munar. Taiso ti mang misa ditoy. Agyaman ako na tata. Nagring ti telepono. Asino nga tati umawawag? Inaksumbatan. Velasco's Residence, hello? Hello, Layla. Ni Vina daytoy. Oh, Vina. Idi ba nga umaw-awa ka? Ngam kanayon kamat ngawan. Di babaw na niya ti makasungsong ba't dito telepono? Ha? Ada ak ijay department store. Amom, Layla. Napanak iji kalabaw da Roldan. Ngamamom ka di tinamuak? Anya? Awan magtantay kalabaw da Roldan ijay. Anya? Wan. Ngam adda tinaipadakder a kabarbaro a kalabaw. Takkalmat. Kat siguro, gaputawanan ti agnanag iti kalabaw da Roldan. Binagbag ti akin kukwa. Kat sino katandaan iti dakdakkal. Nga isudang ti agnanag ita. Anya? Adda ka di nakitam a tao iti kabarbaro abalay? Awan, nakakandado. Nagpintas matirwa ti kalabaw. Nagadupay ti mula iti aglawlaw. Anya? Iso siguro, agnanag ijayan ti akin ko kwa iti sigod a kalabaw da Roldan. No kasta, awan nga ruden dagiti surat ni Roldan iti kabsat na. Wana? Sige, Vina. Idanon kuntukin ni Roldan timpa kamom. Wan, awan gayam,
Awan ka didita ni Roldan? Awan. O sige nga, Rod. At kikita tayong tulangan into enrollment. Bye! Bye, Vina. No kasta. Awanan dagiti surat abasaan ko man ni Michael inton agawid. Kasano itan? Maoden daytoy arabe apanang lamay tayaw iti bangkay ni Manang Anastasia. Inton agsapan ti tabon na. Wan, Tata Ignacio. Masapan to nga umay ni Padre Munar para iti maudi a misa ama ipaayken ni Manang Anastasia. Wan, Tata. Awan ka di tinalaing kada kayo. Pasig kayo amin naman nal! Oh, Big Boss. At na nakita ka na laing. Anya? Bueno. Asino day ta nakita? Ha? Hoy! Sika nakalabaga iti kamiseta. Maban ka iti sangwanan ni Big Boss. Sika ka na to. Ah, siyak. Wen. Sige. Umasidag ka dito'y ayan ko. Sika anakalabaga ti kamiseta na. Laglagi pam ti amin nga ibagakan ka ni Big Boss. Nato. Wanansot. Kabalam day ta. Abakang pa'y dagiti sigudan akakadwa ni Peryong. Padasag ti lumaban. Nasken na mga baka. Nasken nga abagam ti kalaban mo to. Kasanaw Ophelia agawid ak metten tanalpas metten ti tabon. Nakaidalimanek tayo metten. Wan, Tata Ignacio. Sige, agawid kayon. Tapno makaina na kayo matan. Agyaman akmanan iti tulong nyo. Ni Apo Diyos timang subad kada kayo. Taasino nga iti agtitinulong balasang kaw no saan ada tayo nga agkakaaroba. Tata. Kas itinakunakin ka iday. Oray agiin na dayo dagiti babalay ditoy. Ngem norigat si dadaan da at tumulong. Wan, Tata. Napanagnagak dayta. Kat dakkel ayaman ko. Ala, inak metten. Sige, Tata. Ha? Fatima, anya ti mapaspasamakan ka. Fatima? Fatima? Aglamin ka? Agtigtigargar ka? Agore ka. Doblyak ti ulas mo. Antay ta. Dinublikon. Banog mo siguro daytan iti panagpaspasyarta. Nasakit ka dito ulong. Dapadapon ka man. Ay sus! Nabara ka! Mabit lang. Inak gumatang iti agas apang trangkaso. Una saan? Ipankan ija ospital. Antay ta. Nakaturugan ni Fatima. Pimipian tirik na na. Nagkalma pa yun, ti panaglamin na. Ipan ko kumay sa ospital. Inturog na matang. Sa bagay, nagkalman ti bara na. Ay, napanog siguro na eh. Kan nabasbasa kami ngamin idikalman. Takla at anagtudo ije parke. Kat awan malinuan mi. Miso aday ito. Nagsakitan. Numakariing, ipankunton ijay ospital. Palagipan ka manen nato. Saya atam ti laban mo. Takayat ko asikan to ti mangabak. Maawatam. Uwan, Big Boss. Doble ita ti pusta. Ket numabak ka.
Dakalagatad ti mapukaw kanya. Iso arumbang asikanto ti mangabak. Wan, Big Boss. Ket no kasapulan apatayem ti kalaban mo. Aramidem. Aha. Big Boss. Naawatam ti imbagak. Wan, Big Boss. No naawatam. Sige. Ulitem man nga ibaga ti imbagak. No kasapulan na patayag ti kalaban ko. Aramidag, Big Boss. Big Boss. Nasaya at launay. Tanawatam gayan. Bueno. Agsanay kan. Kat di kagsardeng. Agingga amadanon ti laban mo. Nabanog ako na. Inaldaw ti insayok. Kat nimot manong yalong. Kanayon ti roror na. Agur nung iti kwarta pagpustami. Siyak ti umuna lumaban. Isu arum nga kanayon ti insayok. Kaya't ko ang mga bakto. Tapara da ito'y kani Michael. Wan, Papa. Kasta tinako na kanyak ni Vina idi mawag. No kasta, awanan ti kalapaw daroldan ni Jedaklan. Kaya't nasawan. Awanan ti pagawidan da. Sana bale. Tadamatan dito ni Roldan. Ngamdag iti surat ni Roldan kin ni Michael akabsat na, Papa. Kasano pa'y amabasa na dagijay no awan matan ti kalapaw da. Surat? Insurat ni Roldan. No sa dino ti pakasarakan ni Michael kankwana. No bilang taagawid ijay kalapaw da. Kat iti department store tayo ti insurat na. Kat da kayo ti sarakan na no bilang. Kastagayam. Kat itatawanan ti kalapaw da. Kasano itan? Papa, palubusan dak ko maamapan ijay daklan. Mapanak iti ayan idi daroldan. Takasaritak ti agnanaed ita iti ayan da. Anya? Mangtudak iti surat para ken ni Michael. Itaddan tulaangan no bilang tamaisarong ijay ni Michael. Sige. Addaken ka, iha. Kentap no sarong karamatan ni Antim Jedaklan. Wan, Papa. Michael, di ka kadipe makatorok. Santay. Oray siya. Pampanonotek ni nato. Kaiso ti mailaban. Idida mo. Kunada asi ka. Ngam nagbaliw ti kapanunutan ni Big Boss. Gapukin ni Boss Ansot. Ha? Kastati ko na kanyak ni Boss Ansot. Insing-asing na. Asabali kumamat ti may laban. Ket pinatgan ni Big Boss. Kastagayan. Kaya't ko asyak ti lumaban. Tamasiguradok ang mga bakak, Dante. Ket no mga bakak. Kiddawak manen, aparwaran natan dito ni Big Boss. Michael? Ngam sayang. Tasaan asak ti ilaban da. Gusto mo't Ngamin. Kaasi ka mo't. Ngam kaanon to ang makarwarta dito Michael! Adda ni Big Boss. Big Boss! Anya nga tati bagana. Dumig kayo iti ibaga. Tinggal ito iti ibaga do. Igam na ti paltong na, Michael. Ti Diablo. Addaman nga tapaltugan nan. Nato! Big Boss! Mapan ka iti tenga. Darasam. One Big Boss! Apay nga ta. Anya ti paramid na kanina to. Michael! Inawagan na ka, Michael. Mapan ka iti tenga.
Ano niya? Paglabanan na kayon samot, Michael. Nangig mo timbagak, siglat. Mapangka ka nun, Michael. Mapangka ititan na. Sige, Michael. Mapankan. Paglabanan na kayon samot kanina to. Michael, lalengem. Sino man ang maabak ka na kayo, Adwa? Paltugak! Anya? Anya ti mapasamak, iti panaglaban da Michael, ken tipada na abalod. Gagayem. Di uliwana dinggen, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Biyay! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, June Rebotazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyay! Wenno patay!